Nituraigua. Thank you muno, your Lord my Bishop. Tugateri maina kigongona na kanitha wothe Ngai ni mwega. Hĩndĩ ciothe. Thank you muno Bishop. Ngenda kurehe ndumiriri yakwa ya macakaya twĩ family ici. Bishop kuma muthenya uria giko giki giekĩkire wina mari twaririe na thimo na nĩ tũkoretwo tũkĩaranĩria na tondũ mũthĩ ti mũthenya wa siasa Bishop kwenda tuondehe ndumiriri yakwa ya macakaya na njuge Bishop ici tũrathika nĩ ciana nini generation ĩno nini Gen Z ĩrĩa tũrendeka karia igathikiririo kwa sababu wakati wa kusikizana umefanya nini? Kwa hivyo Bishop, mimi ninafurahia sana. Nilikuwa nimetumwa na ujumbe ni gavana na mmoja watu mmoja tuwera akinye wendaga please ikuwa ujumbe ya gavana. Gavana ni yakundumite na he message, there's a message the governor gave me. Kuna ujumbe iko kwa bahasha ambayo gavana alinituma kwa sababu Bishop alinieleza uliongea na yeye. Akaniambia alikuwa aje lakini shughuli zikamzidi. Tumwamukira githisi ya gavana. Bishop gavana ajerire njuke nyumiririe family ici. Na ndimere niacokagia ngatho muno yugo mwamuthurire niguo kana tiguo. Na kwa sababu Bishop sisi tuko katika shughuli za kufanya kazi, tutazidi kuwafanyia kazi. Asante. Na ndio ndomire na bahasha inya. Kwa bahasha ina shilingi 30. Ndiye family Bishop ni mwirute wirocio. Na inyo andu akamenu onde ujumbe wa His Excellency Governor Ndigothoma Bishop yuko ekera family. Ciatuĩka ici nĩ ciao. Yes. Na tondũ nĩ ciao rĩ, family ya Wanyambura representative wao. Family ya Maguguni. Representative wa family ya Maguguni. Ule wa family? Oneno no yakuo. Chairman wa yuthi. Ino nayo ni amwana tucio ngi ugwitwo Sani. Ni cia kinya rabirabi ciao. Atuge marweka atia. Ndacokia ngatho muno na andu akamenu ndimucokagiria ngatho tondu ni mwandutire kirathi mukinduma mbunge niguo kana kigo. Sasa tunasema ni wakati wa kufanya kazi, tutapatana baadaye. Kwi family ici inya aria maraguzire endwa ao at a very early age. Toria chairman atwira ati ni undu wa mutino wa barabara, and I know last year I lost a nephew almost the same area ni undu wa mutino wa barabara. Koguo na tukihoya mahoya maitu ona tukihoera mahoya ma bururi tuhoere mioyo itu tondu he hindi gakinya ikorwo niwe na ngari ya na ngai waku ati maitwa mothe ni magetanwo mĩtĩ-inĩ gĩa cira hihiwe ugakorwo ha Jesu arĩ sana marĩtwa
Oi moi makarera ariane mamoregire Hallelujah magakena ariaothe mamwendete. Our Lord Bishop ukite kuwapolisha kwa family ishi as part of them and part of this community, and ndaiga pole pole utumio murata wakwa andamwira pole sana sana tena zaidi iwamwa agithii na mbere na gukumiriria na akuhe wendo wake ucio nowe roho mutheru wa Ngai who can comfort you during this trying moment. God mothe mathino, it is vanity and vanity and vanity. No tungihoka Ngai wa muoyo uria turaga muoyo ucio nowe ugatuma tukagaya muoyo wa tene na tene. So on myself, I choose to be on God's side. Let God be the judge. Judge, onanie our Lord Bishop, nikurorete family Chosinya, onanie niko makwakete Mariana. Tuthina mbere na kumahoera ona bahasha ine ici nindiraigite buriha mochare na ndihe has ile gakorwo ikimakua ikimatwara destination yao ya mwisho, na hau bahasha ine o bahasha nendekira 20 kwi family each and every family. I am comforting you mwigwe wendo wa Yesu Kristo uria watwitire na niketuga turi ahonoku athi na mbere akimukaitaga na akimomagiriria kirikiriria Bishop Mugatiriri. I am the mother of them all. Nani me, I like dialogue. My all you who are here, Mami says we want to have a dialogue with you. Because you are part of us, I will respect you and I love you. Mamua modo ayagera takora ni nasi yake, nasi yake sibana okai tukiasi. Ngai witu arokurathima na gwikirira utigikiria andu aitu rekei tukire ni wega ni tondu wa hicini waitu Ngai witu amurathime na gwikirira family icio ni ciukiria ingi tondu kiria gitiritwo ni gia kamati gia tuika ni kia family kinengerwo ki kinengerwo family na family no party imwe itu kamati-ini tondu no turagikara thi tukerana hamu gwikona sorry thank you muno abini ha ndau sisi no Thika Central reke njuge ndiracokia ngatho Ngai witu amurathime Ngai amwike wega wenda kumwira nitucoketie ngatho inyuothe ni tondu uria mutunyitiriire na tore ciamani witu akwaritie mweshimua rimwe maundu mangi mekika bũrũri wa Kenya tukariguka turi o Kenya nitukwenda kihoto gia ciana citu giethwo na nigetha akwa mundu ucio ari mũrĩu ciana ici ikinyirwo kihoto kiao uria mundu ekagwo kwagia mathina macio ni meko riu tungikuigira mũrigo ucio tutiitite tondu ino atuia waro na tondu guku Thika ndukiurio githio obici icio ri no twende tumenye muico wa maundu maya ma ciana ici ri makinyiria ate matigaituke no kuringwo na rugendo rugikatia rugithia tungikimwira wira ucio atute no gandikititie undu uria ungi thengi muno tondu ona ndacokia ngatho ni guka gwaku haha tondu no auga ni gututhondekera kabarabara kau kuma next week nigetha karici kwetio kubarabara ndecukuru sana Ngai witu amurathime na mwikirira nginyitie hau ni pasta nike gucokeria mwana nigetha tutwarire nigetha turikie tutigagiikaria andu no ni tumwendete rucio nike tucemanie maguguni nigetha tuthike ciana ici citu na gitiro giothe na Ngai witu ni akamurathima na mwikirira. Thank you very much. Thank you, my brother.